Vi ia lava oe lo mātou tua, lo mātou tamau langi. Le tua tamale alo mele nganga pa ia, mātou te whafte atu fo il ne fiafi. Masi atu le vi inga mo le whamanu o le whanitanga ia te oe. Le tua matau tia, le tua alofa o le tua tele lo alofa muti vale. Silsili lava le matau tia o mewa e whaia mo i mātou le ni yaso wa o mātou vaia. Le tua le mau atu le malamalama sa mātou iai fi au mga luenga fo le ni yaso. Au matau tia lo alofa le tua wawa e te itai mai lo mātou wola. Saunga le mu fo le ni fiafi. Wai le ni yaso ina wapo. A tu mau pea lau tau singa ma lau puipuinga ia i mātou. Le tua whafte tele lava e ne fiafi. E tusa malau whamrianga ia i mātou e ala i lau whao le tanga. Whaftai ono Yesu le ola. Na e o maia awa se whao le tanga se tō ngiola mo mātou ang sala. O e mātou le wha moi ola. Mātou ola ili neila langi a ui se wha moi mātou te taunu atu iai. Whaftai le tua wa we o maia ia i mātou. O le lava awanoa tātou te mau ai whatasi mo ele le lenga. E pei ona sauni a Yesu Kiriso. Whafte tele le tua mātou iei fure nei fiafi mātou sauni e whalongolongo e lau a fionga pa ia. O le tusi o Roma o lo e o mai fo i mātou le tua. E le tāua tele o lau lava fio ma lau ami o tonu e tu ina mai ai mātou. Le ala le mātou te whafte i tua ia te oe. Ona o wa e sila mai ai mātou i o mātou leanga. Mai se o lo to sa le tua o tu po ina mātou te talia le matau tia o lo to sa e le whaafanonga. Ai ono Yesu Kiriso a e sila mai ai mātou le tua. Ona e sila mai lea ma e loa mai ai Yesu ua whapena o na kawaina o mātou tangata mo mātou ele lea. Ona e ave se ina i leo lo to sa matau tia na whapena o na mātou sauni mātou te atu e talia. E whaftai wa suia i la wami o tonu le to sa. O suia le tala leanga i le tala le lei. Ina wea o maia le ola, wea o maia le manuia ala ia Kiriso Yesu e maise o la wami o tonu. O tu ina mai il tangata ang sala ina i whai maia ina wa whatu tua ia te oe. O lo lava alo pelo Yesu na maliu mo i mātou. Whaftai tele le tua i vi ia lau swafa le nei po. Whaftai ono le o lo upu. Mātou te whaalongolongo ai, mātou whaitawina fo i le aso ma le aso. Whaftai le tua wā mātou te li tonu. Wea mai alava lau upu i nei am whai o na o mai ai mātou le tua. Ma whai loa mai ai mātou le upu tu sia e whātitau lava i le tala le lei e whātitau fo i ia Yesu Kiriso i o le upu whapena o na tusia i lau upu. Whaftai le tua. Whaftai tele i lau upu e peo na mātou mauaina mo mātou whaungaina. Lea fwoi la mātou wholaina mo mātou whaitawina le nei po le tua whaau i lau upu. Whai lea mawhamunianga mo i mātou umalava le nei fiafi. Whamanuia ai o tangata maise le tua o ani mawhitianga o ani whawhita auli o ani mea o ui ai o tangata i le nei vai tau o soifuanga. Pai atu e le ngango lau fio mamamoli atu lau upu le nei po whai lea mawhamunianga. E si tia ai ni mawhitianga mani a venga e whai o se meli e sua malia i o mātou ngutu o lau upu le nei po. Whamanuia i o tangata le a mātou mafuta le nei e fiafi. A uma fwoi le ngā luenga, fwoi mai ai mātou le whatau waa. Ai e iato e lava le vi inga o le whamanu o le whanitanga. Nei o aso uma e o atu lava le whavavau. Amene. Watalo watu fo ili nei fiafi i lau whasau saunga sa moa. Ma lole soifua maua manlangi mama. Ma lole fo ili ngā lulue. Ma lole whaiva nei aso e le tātou au whi ngā luenga. Mese fo i oe nanonofu ili fale. Ia whatalofa atu i le ia la sirasi o si o tātou tu. No, maua fo ili nei aso mātango whiwa. Mai e le tua tātou te ola ai. Ia te tai mai fo lo to soifua mlo nei ola. Whai fo on tātou mafuta msangai. Ala le li tātou mta upu masani
o le tutu le upenga i le loto la uto auna nei poni fonti la tatu mafuta foi mo tatu tel noa tu fam fa so ina le upo le tu le nei po a was tatu farmanga falenganga fatalo fa tu le pa ia o Samoa tupu mai e o si tatu tu no ia me se foi o auna pa ia le tu i le fata fai taulanga ma le fata fai taulanga vi ia le tu fatalo fa ia tu to lo finga luenga ma lo nga lulue o staulanga le aso nafia me se foi le asto nai ia le tu fatalo fa tu nai o tatu ma tu asin sino lo tapo mai fai le faiva ia o le talo ma tapo ia tama whana o si o tātou tunua o halo whaiva i ngā luenga mtiu te le aso ia mesi fola tu talo mo leo whinga luenga te tele whamni le tu whatalo whai atu tole ni fiafi swafa Yesu talo whai nisi o lo o i mauta ngase whafonga mai ai ia mesi whai nisi o lo tonu whalpuipui whatalo whai atu tau nei po angalele atu le nganga o le tua pa i atu mwhama whanwhana ia tu tau au ia i teimi whingta o le soifuanga. Whatalofa i lau whinga luenga le fiafi i nisi o lo ngā lulu e po whelawa se mo e whinga luenga ai ia whatalofa ia te oe whamalo fo le ngā lulu e es teimi fo i umai ngā luenga le fiafi ia fo i atu i lunga o tele ia i le saunga le mua le tua pui ma leo te ta i atu lo o tu soifua ia mo le tātou wola i o tātou ainga vi ia le tua whatalofa e le lolo Samoa o lo ta ape le nei lo langi so se tunu po felawa se tunu o lo e mafuta mai ai tato maftanga fatalo fatu ya to umala wal swafo Yesu tato le i mo tato faola fatalo fo inisio lo asiasi mai tonu le ai o kilani nei o no ni mafuanga ia o ni maftanga ia ni fontanga me se fo ni fale lave tonu ainga e kalesia po felava po alawa fo i mafuanga o lo e asiasi mai tonu ni ai o kilani fatalo fatu ia te oto uma e le swafo Yesu ia iwo staimi e saso to e taliu tuail whainga malanga anga le leile tua fatu nu fuanga saunga le mōli to e fo iatu i ainga matunu o lo au mawai ia iwo sesi o le taimi mōn lei fatoa e whanongolongo mai mafuta mai tātou por klame leo tu leo penga le loto whapitoa lava le whatalofa ia te oe nei pō le swafo Yesu ia vi ia le tua whatalofa i le sunga ia sau ma ngā nulua tu fo nei e fiafi masau whamni ia le tua ia sau ma le ainga vi ia le li ia o whaipusina ma luluo tātou nei i au kilani ia o timu foi sa wa tasi la vole timu ia male malulu ia o tele lopo a mai o tole atunu olo e au mauma e no foi ia ma to nei au kilani ia lo fai lava sina malulu ia ole winter foi por tau malulu o mai ia la foi le ia wa fai mai foi ia sia o skafule ia mana ia lan moana ma fana na foi le ta musu e fai molukas ka fu saul va solente nei ke o fai inga ka au ai le o fai mai pe ke o ko fai inga ta longa le la so ia ai vi le tua ia manu ia lo fo ia ta po inga ia o lua ia ma lo la vale so fo maua ma le langi mai le ta po i ma la ta al fo ia me se foi la to e fi nei ta longa le la kapi liki po le ala val fanga ta ma ti fi ia ia le sina va en o so fuanga mo le fi ia le alta po fia malolo ia aua le so no fia le fanau male ia ma Stevie ia e amalofo ia le mesilia o le fia ia maua fo le ata ia maua fo ia se ngange moli mawai ia le fanga tama mai sel to tele na itam fanau si tatu tunu o lo apenao na ia o lo tulu toi la vai e talonga ma talanga mai foi bo fanga tama i tonu o malai tele e o lo mita tu i lava tatu Samoan to tele ona ia tatu tama fana o lo ia tonu au e pe ona ia le foi sauni atu le o plekia mo la tu talonga ia tu tele foi na ia tatu tama fana o lo ia le au New Zealand vi ia le tua tau na ia anga leile tua fa manui foi le tua la tu tomfenga i talonga o lo sauni atu iai. Ia le nei po ia le atatu wofo i le fionga pa ia le tua, o le upo le tua, ia wa mai lava le upo le tua, e tatou te
foi lea tātou te ai ma whenu ai mo tātou malili ai mo tātou maona ai whalenganga. A mai tātou te aleanga ai mo tātou sa ili ai le manuia ma le oa o lo iei tutono o le upo o le tua. Ia o le upo o le tua o se manai e whapena ona manuia ai o e manuia ai lo ainga pe a whai o stanga te nau i le upo o le tua. O le tūtele tangata e le nau le upo o le tua. Talo whai. Ia wai e fui stangata e o olo i Paul Kalame whale nganga ia e se role si mea wa switch e se loa po alu e se foi ma lau Facebook ia po lau YouTube foi. Ia ai ngalo ia toi. E se le tā ua o leva e ngā o lau soifuanga o lau soifua whale nganga. O le tangata foi lai nau i le tua. Ia ele ai filfili se longa e te lo le me te lo wa mtuale ta fe ngai lava malau te tonunga malau falong ia fa ye lo fu fuanga fa nga le me le ia o fa nga ina le me te lo le a o tenga te nau ia fa mai le fa salamo mai ta vita fa pe ona nau o lo fa pe ona fa nau o lo loto ile tu fa pe na le nau le ai le vai tafi penale nau le nganga o Davita i le tua. Desperate heart for God. It's like a deer pants for the water. So my soul pants for the Lord. The winga pants o tātou loto i le tua. E nau e ngā e fia ai e fia inu tātou i le tua. E whapei o le manulea. E nau o ia ina ia tau atu i le vai. Ina ia inu ai mama liai lona nganga. Pena la se whamalosi se nganga e nātu ia toe ina ia awane i toi whalawe lave se me ia toe ni fiafi. Pea whai ua e mafuta mai, ia, wha umal tātou fiafi te whanongo longo i le upo le tua, wa le tātou talanoa i le tusi o Roma. Tusi o le apostolo Paulo i le kalisi o Roma. Se tasi o ana epistolo, e ana tusi ai le au kirisiano e whamalosi ai, ia matimai ai, ma whaatonu ai, ma whaasao i le au kirisiano e tusa ma le soifuanga, ma le ola i le ngata le tino a o le soifuanga whaalenganga. Le ala tatu te iai i le vaenga o le tino o le tusi le nei a Paulo i a Roma, o le tino. Nena tātou tā ua e tolu vaenga o le tusi so se tusia, e eona vaenga e tolu o le amatanga, o le tino, malona whai unga. Te la uman tātou kawaina le introduction, kawa le amatanga, o le la tātou te ngā lulue pe tātou te talatala noa ma whasoa e le vaenga o le tino o le tusi, o inale iei ia le sosia, o le tamau ainga, o mawhauwhaunga, ma o onga whaaleatua, mo theology, o principle, o onga loloto whaaletuspa ia, o mata upu sili, o lo iei tutonu o le body, po le tino, o so tusia na tusia Paulo, ia mo le au apostolo, e iei la matanga, e iei le tino, e iei le whai unga, o le tino la, len tatu tala noa i le vai aso lena tēnei usum tua whawhine. Tatu tala noa ai, ua wawaina o tatu wawaina le tino lea ini vaenga se lua. Ale lei fo ilo pue ina mai. Ia vaenga ia langa e mwhaiona nunumi. Mwhaiona mix up e confuse pe. Ia se nunumi le titi. Pe a e le whaafonga lei. E whaamala malmaina ia male vai atuina o vaenga ese. O le tino e lua o na vaenga. O le vaenga momua o le mata momua mai le whai upusfulu valu e o lava e le whai unga o le mata upusfulu malitasi. O mai lea o le vaenga momua o le tino. Vaenga momua leo te whai tuai tatu talanoai. Ai le umai nā le tino po le body o le tusi. O le si vaenga po le si afa o le tino. O lo amata atu le mata upusfulu lua. Whangata mai le mata upusfulu lima o le whai upusfulu matonu.
Ia ona mata to elo le fai po suma le farm ta po suma le limasi. O lava le fai unga le ta po suma le ono. Ia o le conclusion na po le fai unga le na o le tusi na paulo. Ai lua la vaenga ia tātou te vavai e le tino. O le vaenga mua e mai le fai po sfulu vanu mta mua e o le fai unga o le mata upu e sfulu ma le tasi. Le la sa tātou fai ngoina i vaso lente nei. O le vaenga le na u fai ngoina o le taua mio tonuina i le fai tuatua. Ona ua fai longo i le tala le lei. O ina le i le tele o mata upu sili o lo avatu le apostolo Paulo. Mora u Cristiano o lo tutono Roma. Ona tātou fitangofi lo le vaso lente nei. Ona vai lo le o le vaenga mua lea. I vaenga e wha, me la le no vatu e mana ia lo. Pa fonga lei. Mai tau tusi fo i lalo pe a whai e te mana o ai. Mai wani ngalo vai so le la sau nei a vatu in tātou visili o tātou suenga. Mo tātou whailonga, ia. Manuia lava na i sa ili linga o tātou sponsors, ia si whailo le vaso le la sau nei. Lua se lau tā la, wawaila tele, lua se lau tā la le tātou whailonga mua. Se lau tā la le lona lua. Ia ma le lima sefulu. Lanu ingala, e luatu ai le vai aso le la sau nei le tātou. Ia, ona tu atu lo le vai aso atoa, e te sa ili ai au tali. Na o lo le vai aso i tu atu. La whapela, la ale la foa mai au tali. Ia, ai ole a e vili mai a awhai tu la atoa le la tala le tātou leina le vai aso i tu atu. E te au mai e ai o i au tali. Awa ele whaingo, ele whaingta, e whaingo fie. Le a multiple choice, malawan, pa walau me whai. Whalau mea, ole A, ole C, ole A, ole P, ole E, ia, o talinga e whalau mai a tau. E ngau tanga ole a maka tusi lo ngoa, ia awa ele ini tali tusia, multiple choice ia le tātus. Lenga whaingo fie, luinga, ia tusi leima e whafonga le lei. I tātum tā upu, a mata mai la le vai aso i tu atu lenga mata tusi a Roma, luatu e mal vai aso le ante nei, mal vai aso le nei. Ia, masina vai inga fo i le vai aso le la sau nei, mataulia, mzalo, e umal vai aso le la sau nei, ia u tātu tau o atu i le afol tusi a Roma, ia tātu wha umalo le nisi vai aso o le tusi a Roma. Ai wha la vai inga e vai, ia i le vai inga mua la le o le tino, e wha. O le whārena e amata uma ona upu e wha i le mate tusi o le wha, po le F i le wha Britannia. O le wha mo muoling tātou tala noa le maso nente nei. O le wha fita auli. The problem of mankind. O le wha fita auli o le larolangi. Po le tangata. Nen tātou tā ua ma tātou au ili lina ma tātou maua ina le whawhita auli o le whawhita auli o le anga sala le whawhita auli o mā leia ili tangata o sa uni ili tangata e oti e alu e oti tutongi lana sala e le oti e whawawau po le oti o le nganga ai le ngata ina le whawhita auli lea o le whawhita auli lea o lo ia i malisi vai nga matautia o le wha malu mai leo le toa sa o le tua i lunga o le tangata. E le taimi e o mai ai le wha masinonga le tua. So atata noa le whawhita auli e le o sita mai whawhita auli. Le tata noa le vaso lente nei. O le whawhita auli ai ngata ai whawhita auli. It is such a severe problem. Severe trouble of mankind. E leo se whawhita auli le titi o le matu wai whawhita auli a. O le angasala. Angasala, tātou ono a tamu mewa, a wa vea nama mea, wa maa leia ai tātou, ma tātou sauni oti, a wa wha malu le toa sā, o le atua, le teimi o le whamisnonga. E maua ai lu tātou taui. Nen tātou kawa ina le vaso le na tenei. Ai, o le vaiaso la nei, uzum tu whawhine, te tono le a tātou tau whai. Se i o tātou tala noa la i le vaianga lona lua. O le vaianga mua le na utau tua nei.
E a mata mai la na i le mata upu mua fai upu e se fulu ma le valu. Ai wha uma i le mata upu tolu. A lona fai upu e lua se fulu. Le wha mua. Le po le wha fita auli. Ia, so o lo leo le fofo, le la tatu al noai, le fofo le au, le fofo le wha fita auli. So o ai male wha sa olo tonga. E maua mai le fofo. So o ai male wha manuianga e maua e tangata uma. I le fofo le na mai e le atua. O le vaenga lo na lua la le la tatu whata waina nei. E a mata mai le mata upu tolu. Whai upu e lua sumatasi. Ai wha uma i le mata upu wha. A lona whai upu e lua sumatalima. O le fofo la le o le whawhita auri le la tatu tala noai. Nei. O le tala lei e o mai ai le whātua tua. Mauai ma le ami o tonu le tua. O se vaenga lea e wha matalaina ai le tā ua o le vaenga lea. E a fi ai e a le tala le leia le tua. Ma le o mai ai o le whātua tua i a i tātou. Mauai ma le ami o tonu le tua. Ona o le fofo lea. Na luinga ua toe whaaluaina le whaulu talaina o le vaenga lea, o le a. Tu whaatasi e il tāu o le tala lelei, o le whātua tua, ma le ami o tonu, ma le tau ami o tonuina. Le o mai il vaenga lea, le o tau whai paulo ina ia whapenao na whailoa mai le tāu o tele o le tala lelei. Nen tātou tāua. Whailo mai e paulo le matua le mawhai e le mea nei, o le tūla fono. Le mawhai e le tūla fono o na wha sawina mai le tangata. Ia, masi tangata i uteia le vesi la tūla fono. E le mawhai le tūla fono na wha sawina mai le tangata, mai le toa sā, ma le wha masidonga ma te utia le atua. Ona o le māleia le waiei, ona o le angsala. A le la te mwhai paulo ina ia whailo mai. Le fisota inga leo le tā ua tele, o le o mai le tala le lei. Ina ia whape nao na whaalongo i ai le tangata, ma ia maua ina ai le whaatutua. Na te maua ai le mea le mana o mia le tue a mai a tue ma olea. O lana mi o tonu. E mawhailau no tātou vaivaina i ni vaenga se tolu le vaenga lea, o le fofo. Whain tātou vaivaina i ni vaenga se tolu. Ai whai whawhisili la vaenga i e tolu, o le visili mua, o le hale fofo. Tātou no mua, wa leile whai le visili. Ia e mwhaiona tātou au ili ina mai le tāua tele o le ute o le matau pupo le mele fia o mai fafo. Tātou te mālam lama ai. Le lau tātou tala noa o le fofo, le whawhita auri le tātou tala noa ai. O fo le whawhita auri o le agasala. A o le ala le fofo. E mana tua, sa iai le whawhita auri ma te utie le lo langi o le agasala. A ua vele agasala ma awala ua tātou sauni ai, e tari atu ili toa sa ma te utie o le atua. E le lingi mai ilunga o i tātou, a whai tātou te le whatuatua, ia Jesu. A o le visilila, a o le ala le fofo e fo i ai, ia le whawhita auri. Ala maua mai la tātou tani, tātou o sa o ai whai taulu vaenga lea, tā upo e tolu, whai upo e lusu maltasi, e o le lusu malwha. A o le nei, mai tau mai le upu lea a mataya ese le taua. A o le nei. But now, a o le nei, taua i langa tātou whatau ina, whasi upu na, a o le nei, a lela o whaitau ina. A o le nei, ua whaa lia mai le ami o tonu o le tua. E le o iai le tū la fono. Ua moli mau iai e le tū la fono a toa ma le au perfecta. O le ami o tonu lea le tua whafonga. I le whaa tua tua i a Jesu Keriso. E o i tangata uma. Mō tangata uma foi o e
e whaatutua. Awa e le ese lava. E polusu maltolo. Awa wanga sala tangata umalava, ma ua le o I levi inga mai le tua. Pai upumulmuli o lwaenga lea, lusu malwha. Ua taua mi o tonuina fua I lona lofa tu noa I le tongi ola ya ke riso Yesu. Talola le utau vala mai ia le fofo. Mai afapupu ale talilea e tātou te visili ai. What is the solution? O lea le fofo. What's the remedy? O lea le mea e tau o le fofo. O lea le fofo. A whao ngase o pusitasi. O le fofo. O Yesu. Jesus is the solution. O ia. O Yesu o le fofo. Aisea. Ia wa foi le tātou teilo. Mpeo na whamatalaina mai. E ala na mana o mia le whaatua ia Yesu Keriso. Leanga o Yesu Keriso lena ia whaia le tongi ola. Ana whapea le whaia se ngā luenga le leie Yesu mol tangata. E le mana o mia le tau whaatua fo ia Yesu e mawaile a miotonu. Ai ona o le fofuanga lea le tua. Fa mai ua whaalia mai. Mai a o le nei ua whaalia mai le a mi o tonu o le tua. Ai le o ili tu la fono. Na whawe wheo na whaali mai le a mi o tonu o le tua. Ia te oema. Na whaalia mai e ala ia Yesu. O ia o le tangata e ami o tonu. Paule o le tangata na ola I lunga o le whungai le nei. E te tau ia ele upu ami o tonu. Le aise ele lea, le aise angasala. Na o Yesu e mama atotoa e le aise angasala. Only Jesus that was so pure and innocent for anyone that was living or exist on earth. Na o Yesu. Na whapela na whaali mai e le tua lana ami o tonu. Ia I tātou. Ai whamaila o le ami o tonu la le na whaali mai. E le na whato a whailoa mai le teimi na sau e Yesu. Wa lewa lava o na whaalia iai. Whaalia e le tua I le au perfeta. Ai mai se voi. Nā tangia mai lava I tu tonu o le tu la fono. Ale ta o malvai upu luso maltasi. Whaalia mai la me o tonu le tua. Ele o iai le tu la fono. Ua moli mau iai, whamailea, ua moli mau iai e le tu la fono. Na moli mau wa le tu la fono e winga iai Yesu. Nanga Yesu o le wha ato toanga le tu la fono. He was the fulfillment of the law. Toi whaamtala ia maalamlama lel wha ipuna na suma tasi. Whaali mai lea mi o tono le tua ili tangata. Ai le I whaalia mai le tu la fono. Ruinga ngā upunga mai whamai. Whaali mai lea mi o tono le tua. E le o iai ili tu la fono. Ai whamai ia. O le tu la fono. O lana mea whai na moli mau o ia. Whaatasi ai maleo profeta le tua. E winga ile whaalinga lea po le whaalia mai lea le tua o lana mi o tono. Ringa wa leva na vavalo ia mai le au profeta o lo o iai fo I tu tonu o le tu la fono o le tua le o ngā tu tonu po le ute o le tu la fono. E wha atoa uma nei mea uma ia Yesu pe au li teimi e sa wa Yesu a fio me Yesu. Ringa o ia lea na wha ilo ma ia le ami o tonu a le tua ia I tātou. Tau e Paulo ele lei e ele tau o tu la fono na matu ia I uteia a ele I mawhai ai o na lātou mawaina le ami o tonu a le tua. They still fall short
of the glory of God. Ele I whapea na so ai ia le mele na sioki ai la tau mai le mamalu le tua. Tata noa ia atama eva. Tai miranga sala ia atama eva fall short lo ngā. Lalo wingo fall short wale o toi ele mamalu au tutu mai fafo le mamalu. Mai fafo o tutuli ese male e tena. Le mwhai un toi o mai tutonu wa leo le peluafi ma serafi. Ma ke rupi ele la au leo la. Le mwhai un toi o mai ai. Pau ale wala mwhai un toi o mai e tutonu le mamalu lea. Le tonu atatu tal noai. Na ole whaatua tua ia Yesu. E o foi la tula fono e pe un tau whai le apostolo Paulo. Ti ngā ina i utai e tausi. Ai ino wafio mai Yesu fulfill tula fono. Ai whai lo mai ai. Ele I whapea na mai ai le tula fono I la tau. E mau ai le ami o tonu pe a whai la tau te tausia le tula fono ato toa. No. Still fall short. Mana tula la apostolo Paulo. Ale o puta ua la le no veto le veupolusu maltasi. Sel taua. A o le nei. A o le nei. But now. O le upulea. E taipei e whaalongo lei ai. Taipei o se so onga mai o le whamtalanga o se mea ua umana whamtala mai. A lea la ua sui a toa, ua shift a koa le mea. Like a paradigm shift. The whole face is change of the meta. Ua sui a toa mai le mea lea na whamtala mo mue Paulo. Le maa leia, ma le leanga, tala leanga, ma le toa saa, ma le sauni e futatio e le whafanonga e whavavau. Ai o mai la I le vaenga lea. O no le vaenga lea. O le fufo lea. O mai la Paulo. But now, luinga e ei le mea fau la, e ei le mea lea ua finangalo lea tu e whai. E whai mo le whawhita au le tangata. But now, au le nei. O luinga o le hale wing, au le nei. Ua iei se mea fau ua whai e lea tua. O le hale mea fau, o le mea fau ua whai e lea tua. E ala ia Yesu Keriso o lona alu pele e tua tasi. Nate whaola malavai le ngango le tangata. A o le nei, but now. So mai Paulo, o le ua whai loa mai I le vaenga lea. Le au mai e lea tua. Le upu lea a o le nei. Whai loa mai e lea tua. O lea ua ia au lea la a mai e ia le fau. Mo le tātou whawhitauli. Whawhitauli o le angasala. A o le nei ua whaai loa mai le tala le lei e sili atu nei lo le tala leanga. O le tala leanga lea na sau mua. The bad news came first. And now the good news. A o le nei. It's a total different story. News. A lot of good news. A lot of good news. E ma whai e le tua. O na whaasawina mai le tangata. Po I tātou. Mai lona toa sā. Ma le whawhanonga e whawawau. Ma le oti whaalua. Le oti e le tua. Maua se awano I le tua. E ma whai e le tua no fufo. That's a good news. Out of a fall na. O Yesu o le fufo o le mea atoa. Wow. It's not about pati a Yesu. Whaftai Yesu. Whaftai le tua I le fufo. Thank you, God, for the remedy. Awhitai o iei le fufo le mātou whawhitau. Awanga le se fufo lo whawhitauri malo whawhitauri. Sa auni ta ua o e whanu le oti. E whawavau. O inga le se whamoe moe. Na le ola I lo langi lei. Nea se senga ma le ola le manu. Se tulou. Ola le manu a pe. Ia o uma le se whamoe moe. Le se si me so at whapenga uma. Le me tupu le tangata pe a ia le maua ina le fufolea. A e le maua mo le maua le fufolea. E pe a le oti le tangata a oe mao o le pe le manu. Le isi si so onga le ola I tu atu le oti. Means the wrath of God is still applying upon you and upon me, upon us, if the remedy does not apply in our lives.
pe a fai le aise o ngā ma se tā ua o le fofo lea, na mai le tua mō tātou. Le ringa o le fofo, le matua fofo, ai matua ngata ai le tā ua, a fai e matau tia le whawitau. E matau tia fo le fofo. O le te leo le matau tia o se whawitau. O le te le fo le nā, o le matau tia, o le fofo pe a fai, e ma fai e le fofo, o le fofo le whawitau le matau tia. E mō mai. O ngā le makau kia o le tātou, o le tātou whawitau li. A lea la o fai fo e le tua le fofo. Tātou whawai fo e le fofo. E le se fofo, whatau waa le fofo, aisa, o le ola o le tua. O le soifua o le tua. O le soifua Yesu, o lo nalo. Lea na avatu ina ia. Fai e le fofo lea. Ina ia whaasa o loto ai tātou, ina ia maua ai tātou, le ola e whaavau, ina ia cancel ai, ia le toa sao le tua, ai ia o mai ia to e mau, le wha moe moe, ta uma maluina, ma le tini o le wha moe moe pe on tātou talanoai. A o le nei, a o le nei. Alua nei wa yaso ma, tapen pena ai mau tau atu e nei fasi upu le titi te lo walua nei va yaso ma leva yaso te nei o mau lo ma vo fau ia upu nei alua e fai au au ma fai au mau tapolo e tau e lo ma vo fau a ole nei but now pe tau mai a data le alofa muti vale o le tua ia te Aisia, lau mai ale tala leanga e paulo le amatanga. Mtua matau tia o meing tatu tala noa ai a winga le tala leanga ma le toa sao le tu. E whafua se i ana mai. But now, ale taimi le ale nei. Te lo e ese mai ale sauno le upule a o le nei. Ma isi fasi upu ngai o le tele o isi vaenga o le tusi le a paulo. Peo nei fo le fai upu lusu mal fitu. Nei fai upu lusu mal fitu le amatanga mai. O le nei. O le nei, e ese mai la le sauno le upulea, a o le nei. A o le tele o isi mea ngai eile, o le nei. But then now, le winga o le upulea, o le nei, fai upulusu mo le fitu, then where is posting? Fai mai le fai upulusu mo le fitu nga, o le nei, a o fea le mita. E ese mamawa ma le faa le oina ma le faa ngaina, o le upulea le fai upulusu mo le tasi. A o le nei. Ua whaia Yesu le mea fau e sili atu na i lo le tu la fono. Te le iau ni whaupunga e te tango so o ai le mea matau tia matango fia na whaia Yesu. I le o whasi whai upule a o le nei. E le ma whaia le tu la fono o na whaia le mea e ma whaia o na whai. E le mea lea ua whaia le fofo ua whaia Yesu. A o le nei, ua wha lia mai, se wha moe ola mo le tangata, e ala ia Yesu. Ua whaia Yesu le mea sa le ma whaia le tūla fono na whaia. Wha ilo mai e Paulo, e le o se mea fau whatoa. Whatoa ilo mai lea mea, o le mea ua lewa e peo no tātou, ta ua momua na nei. Ua lewa. Ta ilo mai lava i lau perfecta. Le mea lea. Whaalinga mai le tua na tuu i le au perfecta. E whaailoa mai lana ami o tonu. E whaali mai. Eri taimi e whaali mai ai. Le ami o tonu le tua. Le na sau Yesu. O ia. O le whaataita inga le lei o le ami o tonu. O le ami o tonu le tua. Amen. O le vesiri la. O le ale mea moni tātou te manao mia ina. Nā lava se mea, pa le aptātou wawai le whaipo suma tasi. A lu suma tasi. Mai Paulo, o tu la fono lava ma le au profeta, ua moli mau mai ai, le mea fau, po le mea moni. A le mea moni, la se mea moni lava e manao mia tātou. Tātou te manao mia moni le ami o tonu le atua. That's what we need. Mea moni ana taun tātou mnau mia o le ami o tonu le atua
ai le o le to sa o le tua. E le mana o mia tātou to sa o le tua. Le na whata tia ma whapepepe o tātou lunga le teimi a whano tātou. Tātou te le mo ina ke riso. Lale mea mana o mia tātou. Mana o mia tātou le ame o tonu. Ai le mana o mia tātou le to sa o le tua. Nā tātou mawa whau le ai au somtua wawhina. O tātou ang sala. O leo tātou sa uni ai tātou te oti i le to sa o le tua. Ha o le nei, ua mawhai ono tātou, pio lefa mai Paulo, o leo cancel, o delete le to sa o le tua. O leo mawhai ono tātou, ulu fale atu i le isi me fau e mawhai ai ono tātou. Whai atu le tua, wha ofu mai, ia ui lau ami o tonu. Put your robe of your righteousness upon me. O te manau mia, I need. O te le manau mia lau to sa, I don't need your wrath. O te manau mia lau ami o tonu. Pela peo se mewa, mo whai on tātou excess, whai tātou whale atu, i le isi vaenga, sa le mwhai on tātou whale momoi ai. O le vaenga le mwhai ai ona, whapea mai le tua. O tu inatu la wami o tonu i ate oe. Ona ua e wha tua i a Keriso Yesu. O lo walo na tu inatu ina i a tongi o leinai oe mao. O le siri mo tātou pēna o tangata i utai e mawhai o na urufale atu la i lea vaenga o le ami o tonu manatu o maua le ami o tonu o le tua. O tali le ahi. Pēna anu ese ea i ni alato mele lein fai, tātou, tali le ai. Pe uru fale atu e na o tangata e ka le sia kerisiano, o le tali, e le ai fo. Aisea. Leanga foi o le fai mai la apostolo Paulo le fai upo lusu mane lua. O tangata o mai fatu tua. Tangata o mai fatu tua. All those who believe. Ele fai lungaina pe iuteia, pe nuese, pe e kalesia kerisiano, po le alava le kalesia, o le kalesia i o ngā se ingoa. Ae tā ua le fatu tua ia Yesu. O wai le sao se si se ingoa se lotu, ele sao se si se ingoa se tangata, po se perfeta, po se fai fiau. E sao le tangata ina ua fatu tua i a Keriso Yesu. E se awha malipo po lusu ma le lua le no fai tauina. O le ami o tonu le a le atua, i le fatu tua i a Yesu Keriso, e o i tangata uma. Tangata uma ya, tangata uma e fatu tua. Mo tangata uma foi o e fatu tua, awa ele ese lava. Fai ungol fai upu lusu ma lua. Mai Paulo, ele ese. Once kako ke iego kongo le aingo le tua, mta tātou whanau le tua, tātou maua whatasi ono Keriso Yesu, wa tau whatasi ai tātou. Mai Paulo, ele ai ele tu ese. Ele whapitoa fo ini tangata, whapesa ule tua, whapea mai le tua, o ngā outou, o te tua mai a tau. Pe ngā outou, tau te maua lau whatu, oi lau tau wami o tonu. No, le ai whamolmole. Ne mai Paulo, na o i lātou uma, o e whaatua tua. E po lusu ma tolu, lena o whaitawina. Whaamautuina mai nai la apostolo Paulo. Ia isi mea ia nei a tau a mumofo. Lena ia whai mai awa uanga sala tangata umalava. Wingo al manatua Paulo. Ele ai lava se mea o le a whao ngā i se tangata, po se kulupu, po se kalesia, ia se title, po se label, po le a lava se si mea, po le mitai o ni ngā luenga, po le mitai o ni mea lelei na whaia, e mawhai ai ona special se treatment, po se whainga le atu e whape, e mawhai ai ona whaasauina i la tau aisa, le ai tasi ale me lewa mai Paulo, anga sala tangata uma.
Ang sala tangata uma. Tangata uma. A ole ano la o tangata uma nei o tangata ang sala. E iai la ia tangata la tau te filifilina. Ia le me tau ole. Whalongo lo li tala le leia Yesu. Tali tonu lo iai. Ma wha tuatua lo. O le wha tuatua le nao le ama whai ai ona. Tau a mi o tonuina le tangata. O le tau a mi o tonuina le na. O le ama whai ai le tangata. O na ola i se o langa fau. Ma sa vali ai loa i se o langa whapa i eina. Se ia tau atu lana sa valinga i le unga ma le whai unga mea uma o le tau ma maluina. O ne ngalo tātou ti e lima. Ti. O le sa tauro Yesu. Lima nga vale le amata mai ai. O le apatu Yesu i le vanu e mai tātou whio ti ai. Amata mai lava ina. Whalongo le tala le lei. Ti momua tala le lei. Ti lo na lua i le tapulimo Yesu o le a. Talitonu. Talitonu ina ue whalongo. I le tala le lei. Tali tonu ma wha tua. Wha tua le na. E ta ua mi o tonu ina i oe. Le ti lon tonu. O baenga mo mua le na. Na ona wha manatu atu nei te ua ngalo i atu oe. O le ale baenga lon na lua. O le baenga lon na lua. E a mata foi i le ti. O le ta ua mi o tonu ina. Le baenga lon na lua isa. O le baenga lon na lua. O le ta ua mi o tonu ina. Taimi leo le wha o le tanga le tangata. Taimi leo ua. Tui nā tuai oi a Yesu. Tau tino lo ngutu. Tau tonu lo loto. Tui wha tuina mai Yesu ke riso nei e woti. Roma se fulu. Whai upo e iwalo mali whai upo se fulu. Mai a e whasa oina io e ola ai le tangata. Pea e tau tino lo ngutu. Tau tonu lo loto. Taimi o le wha o le tanga. Taua mi o tonuina. Taimi leo le whaal tanga, taimi o le tau ami o tonuina. Fola ina le tua le taimi na, o oi o le tangata ua watu e ilana ami o tonu. Ai le ngata ina, tau ami o tonuina loa lea, straight away a, e savali loa. O lo savalinga la. A mata fo ina e le tau ami o tonuina, wa e ui, a o le ti ina ia ina, o le tau pa ia ina. Sanctification. Justification. Sanctification. A e ola i leo langa whapa i eina. Whātel tali ai le unga il teimi e wha manu i eina ai lau savalinga. Tau mamaluina. E li se me ka ole punga kua i lo ngā kongoso i le ai. Ais nga haka e whaola inga ma, whanga ufouina ma, whamai o iei le whaola tanga i a teia. Ai mga o e ola i leo langa elelea. E ola i leo langa masang. E ola i leo langa pe ona masani ai taimi ai li apatu i Yesu lona aonga vale. Lai lalo le, lalo lang. Le la wai. E te taunga ui leo langa oso uma. Ola whapa ieina. A le ola whapa ieina. E le maua fōi me moli ole. Ole glorification. Po le tau mamaluina. Amen. So e se la le tau non whamanatu ato na e tātou maenga na. Amen. Ya. Ola le foi po lusu mal fa o sa ola foi Paulo le fo va fitau. Ai o tau fa mai ai o tau a mitonu na fu ilona lofatu no ele tong yola ia keriso Yesu. Den tatu vesili. O le a le fo le va fitau. O le tali. O Yesu le fo o le va fitau. E ona tai tai to le o tatu ilisi vaenga. Le la o tatu lo o Yesu o ia le fo le va fitau. O somto va fine o Yesu. A o le vaenga lo na lua la. E fa pe aena fa pe fea ona fa tino la ele tua lana fo. How did God actually execute his remedy? The execution of his remedy or his solution.
Whawhea whaia le atua. How? O le masalo le siri ngan wha Britannia. How? Whawhea. Me o tātou lo Yesu, aina whawhea. Tona mai a Yesu, no sa wa Yesu, whailan tā la inga, toi alu, leisi masisi men whaia, le ai. Na whapea na whaia Yesu, le fofo na mana o ilo na lon tama, o lea. O lona maliu. O le avatu leo lona soifua. Tongi o laina i tātou le toto o Yesu Kiriso. Lusuma le lima, o lo iupu whapea. O le ua tui na mai i luma e le atua. God put forth. O ile ua mai luma e le atua o Yesu. O le ua tui na mai i luma e le atua o Yesu. Tui na mai i luma e whai ai le mea la lela fwai tawina. O lea, whafonga. O le awhina ngalo malia ai i le whaatua i lona toto. Ina ia whaali tino ina mai lana a miotonu. Te loa. Tau whaesi na papa ule titia o le whaasa moa ina mai ina ile vaengal na. Ai o le winga tonua le whai, o te lemana e wha misi le vaengal lea. Langa yeisi vaengal ese le taua a wha misi lo winga. Ngā le whai taua toa tātou, ai le loa le winga lo loto ma le anoa o le winga o le mele e wha meila apostolo Paulo. O le wha Britannia, o ngai ei tonu o le whai upunga, le upu o le ka o le propitiation lo winga a Samoina, o le tongiola, nei tu tonu na se vaenga le nafa mai, o le e fina ngalo malie, fina ngalo malie. Ai i le whaatua i lona toto. O to tonu la ina, i le upu lea o le fina ngalo malie, ai i le whaatua, fina ngalo malie. Fina ngalo malie lo winga o ina te tōna i le upu lea o le tongiola. Tongiola. Ai tusa male wha Britannia. That God gave a propitiation. O lona winga wa ia whaia mai au mai i lona fina ngalo malie. I le whaatua i le toto. Whaatua o le tangata i le toto Yesu. I le mele ua whaia le atua. O le ale mele ua whaia le atua. O le tongi ola. O tusu pa ia wha Britannia. E tele upu na ese upu e whao ngā mai e le leinga tōnu ale na. Les tusu pa ia wha Britannia e whao ngā mai le upu o le propitiation luinga o le tongi ola. O le si kusu pa ia wha Britannia, le si fuele le lominga e whao ngā mai ia le upu lea o le mercy seat. Po le nofo le alofa tu noa pe a sa moina. Ia, o lesi foi upu e whao ngā mai o le atoning sacrifice. Ia po le tongiola, taulanga o le tongiola. Pea tu i se si whao punga. Upu ia, o le whao ngā mai i. O le tātou tusipa ia samo. O paule upu na e whao ngā mai na. O le loto malie. O le loto malie. O a tātou wawai whale. O le ale winga tonu o le winga. Le ale winga o le upu le tongiola. O le winga o le upu le tongiola. O lono winga o le akri le tua. O malie le fina ngalo le tua. O le aia anga le yatu i le tangata anga sala. No winga o malie le fina ngalo le tua. O le aia anga le yatu i le tangata anga sala. Lo winga isesi wapunga o iei le favor o le atua i le tangata. Ai ua mafua na iei le favor leo le atua po uanga le leima fia le atua e whaataunuina le melea. Ona o le toto Yesu Kiriso. Lea o le amalingi e tongi o lai le tangata. E malie le iei le atua i le taulanga lea.
O le taulanga le fai Iesu e fai mo le tangata sala. Ai na pau ale o le mea e wha malia ina ai le fina ngano le tua. E le wha malia ina le fina ngano le tua. I sisi a mea e fai e tangata. Pe fai e se lotu po se ka le sia po ni ngā luenga po tu la fono. E le ai sisi mea e fai ai ona apalai le upu le o le propitiation. I le vā o le tangata. Malisi tangata. Wha malia ina le leia ia le loto o le tangata lea. O le a au mai e fai se fesue inga. Wa o le si winga o le upu le tongi o la. E le si upu whapea o le Whaperitania o le ransom po le po o yele mali lienga o le a fai le fesue inga. Tuli e foi mo meo ata ti whangata tu te matamata ai e. El te fo le la ta fiofi ni vaenga le anga ia se hostages po tangata fo i wa fa pango taina i tu tonu o se potu po se fale ala o faile fesota inga matangata matua tomaiti ta fiofi la vaenga le anga ia po le malo ia po le ami e ile fesota inga po le mali lienga me ko le mali lienga the agreement negotiate matala no mali lie ole a faile fesuia inga au mai ala ufana a mai lo ava fine na to te tau fia a va tu le miliona le na to te mana na wai wa yai le mali lienga te fa pena malava le winga le upule o le propitiation po le ransom winga wa yai le mea e fo iatu e tu tongi ai le ola o le tangata lea o le awhasa o loto mai. E a mai la le milionga o. Ai sao el tangata lea e pangota i whapena malava le apala ina o le melea. Ua fina ngalo malie le atua. O le au mai le soifua o lona atali. Ai whasa o loto mai tātou. Le wing tonuanga o le upole o le propitiation. Lona winga. O fina ngalo malia le atua o le a fai la naanga le lei o le a ia au maia Iesu e fai ele fesuia inga lea fa sao loa e tātou ai maliu Iesu lungo le sa tau romo tātou ngasala tau ai le alo le tua i le vao le langi ma le lo langi e to tongi ia tātou ngasala e se lale le tau o tele o le a tātou va ai fo le whaangai no o le si upu lea o le alofa tū noa o le nofo le alofa tū noa ne whaanga mai e isi tūspo i Whaperitania i le vālea tasi ale me mau ai i le nofo le alofa tū noa i le whenging tuai o lunga o le pito i lunga o le atola au o le tua sai tutonu o le mea le potu e silisili o no pa i le malu malu e ilai lunga le nofoa o le alofa tu noa. O le ata o le nofoa le na o le ata o Iesu Keriso. O ina o le ata ngā o le mea o le a fio Iesu le tuta matau lonta ma i le mea moni. Wa le ato la au ngā o ngā o se ata. O le vainga nā o le tua sa i e le whenging tuai. O le ato la au. Ai vaaianga i le tau o tele o le upu lai whao ngā mai e isi tuspa i e Whaperitania o le mercy seat po le no fo le alofa tu no ma tau levo a fai foi tātou te whaonga ina le upule na tātou te vavai e wha te tau malama i le mea o le a tupu i a Keriso Iesu ma le manatura o le soifuanga ma le olanga na sau Iesu ma whaatino i lunga o le whangai le lensi i a o lava ina maliu o ia aisa a arulu staulang sili tu tonu o le potu le o le mesi sili o na paia e wai alu e ave le taulanga o le tongiola. Fatasi le tausanga. Na alu leo staulang sili tonu o le potu le mesi siron pa ia. Alo ia ile ato la au le tu e peona. Alu atu la lo staulanga. Na te loa. O lunga o le alof, o lunga o le nofoa le i lunga o le ato la au le tu. Na te loa ai le matua i le mamalu. E loa le mamalu o le tua i le me tonu a lea. O lisi mea alu leo staulanga e ave le tongiola moang sala le nuu i fatasi e foi maia tonu o le potu lea. E anu ma le toto.
E alu ma le toto le manu le no fasi fafu. O lana mela e fai na te lilingi pe sausawina fo i a vaenga e fa o le a fo le no fo lea. A mine o le e ei mo meo nifo fo lele na te lingi ai le toto ia e na te sausau le toto i lunga o le no fo leo le lofa tunoa. Ina ia ave ai le taulanga mo nga sala le nu le fatali mai fa fatasin fail me ngal tausanga. Taimi ngal tu la fono. Ona la mea uma fa atata. O le mea moni o le atupu ma fai e Yesu i le lumanai. O Yesu o ia o le mamalu o le tua. O Yesu o ia o le tamai ma moe, o le afasia ma malingi lo na toto, mo le anga sala le lo langi, mo anga sala le lo langi. Tel tonu o le mena e wha ngā mai e isi tangata tu stala po tangata na lumina le tu spa ia i ngana fa Britania. Wha ngā mai e lisi upu tāua le o le mercy seat. Wa se upu e tāua tele. I o langa tā pua i o tangata Israelu. Ia le atola aua le tua. Ai maise, o le no fōlea. O le no fōlea lofa tūnoa. Ia, e malisi upu le na o le atoning sacrificial sacrifice. Ia, po le taulanga o le tōngiola. O mea umalawa e whaata taua ngai i le maliu o Yesu i lunga o le sa taulo. Le alanta atu fisili, na whawhewheo na whaatino Yesu, e le atua lona lana whawholea. Whawhewheo na whaatino e le atua lana whawholea. Le alanta atu tali o Yesu o le whawho. Ai na whawhewheo na whaatino i na ua tu i na atu e le atua lona lava alo pele tu tasi ina i maliu. I lunga o le sa taulo. E tongi o la ina anga sala ale lo langi. Ma maua ile le lenga, ma toi maua ile le lenga ale tangata malona tama. Ma whaasau ina mai aile tangata mai le tua sao lona tama. Ma maua ai ma le awa noa e taua mio tonu ina ai pe au mai ai le tangata lea, le a mio tonu le tua e whai maia. So toi whai tau ina whai upu e se le manei o whai upu e lua. Mai o le ua tui na mai i luma e le atua, Yesu lea. O le e fina ngalo malie ai, i le wha tua i lona toto. Ina ia whaali tino ina mai lana ami o tonu. Whaali mai le ami o tonu le atua, mai i le tama lea, i lona alo lea o Yesu. I le tauia o ngasala ua mawai. I le wha pale o le atua, po ang sala tangata o le, saints o le whenga inga tuai. Mai leo lusu malono, ina ia wha ali tiru ina mai foi la nami o tonu, i ona po nei, po taimia na fio mai Yesu, ina ia i loa ai o ia o le ami o tonu, ma ua taua mi o tonuina e ia, le ua wha tua i a ke riso Yesu. Wa. O ngā tonu, o i tonua. Le wha matala mai ai le wha tinonga. Wha taunuina. O le wha tinonga o le fofo na whaia e le atua. E lawe ai ai i tātou. Usum tu wa fine e alu le nei po tātou whamtala ina i le taitai o na lanu. Ona la lanu e pe ila vo le matau tio le upu lea o le fofo o le matua i te le o se whamtatala ina o le vaenga lea mai se whai upu i e lua a ngai mai lalo i si vaenga a ese lo tātou whaftai i le tua ona o lana pol kalame wai e sile fia sa i e sile fia ua māleia le tangata mai lava i le amatanga. Na sile fia e le atua ua māleia i tātou. Ai nei e sile fia fo ina te whaia le tōngiola. A tātou sila fo i tō sila mo tātou wawai i le amatanga la. Nā ngasala no le tangata. Wa lewa na i elpo o kalame le atua. Lewa na fola le atua. Le fofole mo le ngasala.
Kene se tolu lona fai po suma le lima. Fai atuai ile li ile na faa so eva lengata. Satani. Mai a e te tui momoina lona muli vai. A ole tama le fafine lea. But the seed of this woman will crush your head. Na te tui momoina lo ulu. Nea na tupu lunga o le satauru. Faya ina satani wa ia le ma faya la. Na pawala na men vaina le muli vai o Yesu. Na le wingo na mea. Na opu nga ma me ti nga o le tino na faya satani ya Yesu. Ma ti nga Yesu. Tua ti nga Yesu. A o se upu ilona o i tutonu o le nganga ma le na turu i tutonu o Yesu malona ma le fina ngalo pa i o Yesu le vao ia malona tama. Ele imfaina suia pe ta fia e satani le o Yesu e longa le sataulo e fai le tongi ola awa ele mana o satani e fai e o Yesu longa le satau ele mana o satani welo le ia sanga e poto satani na mana o satani ina ia fatau nu le fafanonga o le tangata ia fano le tangata e alo e oti le tangata e sa wa Yesu manu malo i leoti, manu malo tunga mau. Wala au lo paulo lantusi leotie o fea o iai lo tui. Tunga mau e fea lo manu malo. Momol konito mtaupu suma lima. Na i fai upu ina. La esa? Ele imfaina tau fia lava el tunga mau. Ele imfaina tau fia satani Yesu. Mai le fa tauruina po le fa. Tino ina o le fofo lea mo le whawhita auli o le tangata. Ne le mwhai. O Yesu, o ia lava lea, na suia i tātou, molo tātou tūlanga malaia. Whasau ina i tātou, ola i tātou, ai maliu Yesu e watu lona soifua. Mai upo Paulo lua konito e lima whai po lusu maltasi, awa o ia, Yesu lea. Na lei loa le angasala, e leisa angasala Yesu. O na whaia lea o ia ma angasala, nga pia leo Yesu tangata angasala. O le sui o i tātou, ina ia avea i tātou, maami o tonu o le atua, ia teia, ia Yesu. O le fasiri whapea. Nga whapea whiaona, whaatino ina e le atua, le fo mo le tātou whawhita auli, le tali. Au maia e le atua Yesu o lona alo pele totas. E whaia le tongi o le avese nai le toa sa o lontama. Ai au maia le nami o tonu e whai ma oe mau. O le na sauni e whano. E le whaasalanga e whaavau ona o aunga sala, ma uang sala. Usum to whawhine? Ia. Tal noa to wale, to e lua tātou wha. Ia, e fia wala au mai fōle teimine. Ia, nā te tala atu tātou leina. Tal noa tu fo ia, nei teimi. Ia, ma whaso solo to e fo i le whai ungol tātou, ta upu nei fiafi. E moso wa manoa fo nei teimi, a wala mai tolu fitu, ta se lima i tolu. O le whalo na tolu. O le whalo na tolu. O le whalo na lua, o le whano, le umo tātou tanoi, whalo na tolu, o le whasa o loto. Whasa o loto. O le whasa o lotonga e maua mai ina o tātou maua le fufolea. O le whasa o lotonga. This is the outcome. This is the result. This is what we're going to get. Is to be liberated. Whasa o loto mai tātou. Mai la ele mata upu lima lono whai upu mua. E o le mata upu valu whai upu torsu maleipa. E lo sau tātou wala au. A talo whai tātou wala au. Fia mai ap tala mai au. Talofa. Talofa. Talofa atu tātou wala au. Talofa. Mau poni. Ia, oile sa noa? Ia olo onga ko iau.
ya kopore au so Hello, Jake. Ya, malo la se vo ya, sa no mai. Ahora ko po kala malo paso na ro suma to kemanya ba ya ni paso ni si ko va ya su kal wa sa ko paso ku si yo roma ka ese quero si mo pe ya ko ro ka ya la mo po foi a na duar ka Amen. mo ka ko paso le ni ya filho o fore a sala. Ja. Voordat over Vitao die zei ja. Voor Vitao. Ja, ze zie je voor nou je is woord kat. Ja. Toen zei hij voor foul tanga. Hij toont dat om. Au siri da. Pa fenga nou foul kan ya kai. Ja, maar fa ya fa te aku. Fa te ya. Ya, Yesu mari mo ka ko. Oi, fa ngu kan nyau. Ja. Adil. Okay, ado pu fa ngale lo fa ikala kamai i ra ngasa, o nga fo ri yonga. Ai mari mo Yesu. Au le mini o le share la fiafi on o le ku nga ku le lo so fu mo Yesu Kristo o le merka o ko o le nga ka paso o le sa nga ka faro o ma ka ko kalango so tai ya Mana ya. O follow la mo. O follow la mo Kristo. Ke riso I ko kongo le senta o lo o langa kapua. E anga fa so I kero keri I the last 3 weeks. On menga o ke look forward ai yes for ni o da kusi la o notes. Ja. Ai ka ko ya le chong pa ya de ko for ang sal certification qualification. Mana ya. Pai suenga va sole la sauni. E se o ga ko ke e se o nga ya kaika. Ngaro fa longo ma sau da polisi ku parking. Praise God. Dinga de o nge ya ka ku muta. Koni fa kai moro fa so I fa tenanga. Tai. E mangole di ko ya lo sunga fa tenga. Thank you. Tai la. Ni ku la inga. Okay, nangol po kalame. Ai okay, palong po. Tai la. Ya ni mang ko ni o mala. Tai la. Ja, manuia la foi le fiafi família ple tu ya joy mala inga na I tornaki. Ya, va venga foi. Pai suenga tatu suenga vas fo. Ai se foi mo le tai. Ya, que le kof ko le kof ko si ama ko dia sa ka ka. Igala. Pa ko le fa si o que aqui. Oi, ja, e la se aso. Okay, Jake. God bless. Ja, se foi ja. Ah, se. Talo fa tatu bla. Talo fa tilo sunga pon. Antonina. Talo fa ya Georgina. Malu rua. Malur fa malu sini si maluru maliki mulpul kalam. Ya, le nganga il fa sta ise fo le mana yon ta upul ni tula le fia. Ili fofo e monia wifi tau spa ya tele ya tali le fesil. Ya malur fa mala ma tonu mai le awala tonu tau na lu le tali le fesil. Ma lo lava puni fa stai tele lava mo soani Tai. Lang o tsala por kalame mo ya tele nga fa stai ma nu ya tele lava ne ya fia lo fa tu Ja, ma ya foi to stai mi la na luenga fa per foi le sunga ya sa o lo tu mo le foi fa stai tele mo lava no Boleh tu fa tele ya Georgina, Tonina, mo le lango mai la volta tum ta upu. Ja, manuia foi le fiafi.
tātou wheloa I le vai asfou, tātou suenga le vai asfou, lo fatu, whase fua. Te fua. O le tātou whālo na tolu, o le whasa o lo tonga. O le whasa o lo tonga la, o som tō whawhine. E whā fōi ia vaenga. O le no whasa o loto ai tātou, po awala, e se o na natura, o le whasa o lo tonga len, whai e Jesu mo I tātou, whai e le tua mo I tātou. Ai o le whasa o lo tonga mua. Ai leipe a tātou si o te tau o tua I whai upu ia e sa wai tātou vaenga lea, o le whasa o lo tonga. O le mata upu 5, whai upu mua. E o le mata upu 8, whai upu e 30 maleiva. O ina, o tonu o le vale na, lo inga la e tolu le lei ia mata upu ia. O le akawa ai ia le vaenga tātou te loai. O mea ia o le ua whasa o loto ai tātou e le tua ina o tātou maua ina ke riso. Pe ina o tātou maua ina le fufo lea. O vaenga nei, vaenga I e wha. O le e wha la vaenga. O le vaenga mua. O le whasa o loto ina mai o I tātou. Mai le toa sā o le atua. Ala tātou whaitau ina le whai upu 5, mata upu 5 a alona whai upu mua. Whangata mai le watua. Nā lawe mō le avanoa, te walau mai ei, pēr fia walau mai so whinangalo le tātou mata upu, tolu fitu tasi 5 I watolu. A mai o le nei ua taua mio tonu ina tātou whātua tua, o leo tātou le iai ma le tua o no lo tātou li o Jesu Keriso. O ia fo tātou maua mai ai le taita inga I le nei alofa tunoa. Tātou te iai le whātua o lo mita fo I tātou ma le wha moe I le manuia mai le tua. E le ngata fo I lea, a ua tātou mita fo I pōpua ngā, ina ua tātou I loa o le pōpua ngā. E tupu ai le onsai. O le onsai e tupu ai le mautinoa. O le mautinoa e tupu ai le wha moe. O le wha moe foi e le mai. Awa ua wha malingi na mai le alofa o le atua I o tātou loto e le anganga pa ia. Ua fo ina mai a te tātou. Awa na maliu ke riso I o na po e te tauai. Ina o vai pea I tātou. O le sui o ia o e whale matau. Awa e toi ina le mawhai o na oti o se tasi e sui ai le ua mi o tonu. A o le wanga le lei. A tonu pe wha ma losi se tasi o na oti e sui ai o ia. A ua whaali tino ina mai e le atua. O lona lava alofa ia te I tātou. Ina ua maliu ke riso masui o I tātou. A o tātou wanga salapea. O le nei ua taua mi o tonu ina nei tātou I lona toto. E le whaoleina ea I tātou e ia ai le toa sā I sea. Awa a whai ua le lei I tātou ma le atua. I le maliu o lonalo. Ina o whai I tātou mon fili. E matua whaoleina lava I tātou I lona soifua. O I tātou ua le lei ma ia. Ai le ngata I lea. A ua tātou mita foi I le atua. Ona o lo tātou a lii o Jesu Keriso. O ia ua tātou mauai nei le lenga. O le palkalafa a toa lava la lea. O somtua wawhini. O lo wha te tau e tele lava ni me tāua lea e sau e tutonu o le whaiswhaitau lea. Tele ia. Meise lava le amatanga.
e whaalongolongo to toa iai ile ute ma le autu o le tautalanga Paulo i le vaenga lea. O loo whapenao na tala noa mai ia Paulo. I le whaata waina o le whaasa o lotoina mai o i tātou. Mai wa maua i tātou le wha moe moe, o le wha moe moe e le mai. A wa ua malingi, wha malingi na mai le alofa tu noa o le atua. Mo i tātou. O lea na uta ua i le whai upu lea e se fulu, whai puiwa. O le nei ua taua mi o tonuina nei i tātou i lona toto. E le whao le whamailia. E le whao le ina ea i tātou e ia. Ai le to sa i sea. O le vesili, o le to sa o ai e whao le ina i tātou. O le to sa o le atua. Ai sa me o to sa i le atua. O na wanga sala le tangata. Ma ua malaia. O lea ua tātou maua lale fufo lea. Ua maua i tātou Yesu Keriso. Ua maua i tātou le ola o le wha o le tanga ua sao nia Yesu Keriso. O som tō wawhine. O se saolo tonga lea mai le toa sao lea tua. E se si whaupunga. O lea ua wha maangalo ina i tātou. Ua tātou le, la tātou le ho atu i le mea te tawono tātou wo i ai. O lea. O lo tātou wo lea i le toa sao lea tua i le lumanai. A lea tangia mai lava le amatanga o le mata au pulima. O le nei wa tau a mi o tonuina i tātou i le whaatua tua. Pa mai o lea ua tātou le lei ai ma lea tua. Ua le ini upu foi lea e pia tu e tau whaafefe mai tātou le toa sao lea tua. Le ini upu tau whaamatau e to e whaamatau mai tātou e pe ona ye le vau i tātou ma lea tua. A le ua foi mai. Instead, o le a leo o mai le toa sao, ai o le a ave i tātou e whaare lei ma lea tua. E tu whawhia ngai la mea i e lua, e opposite. Na mea lenga folo mai la amtanga le tātou amtanga mai e le whawhita auli o tātou. Ma tātou sauni le toa sao lea tua. A le ua o mai, ua le se toa sao. Ina ua whaia le fufo, ma work, ma ngā luea ina le fufo, ma ua maua i tātou le tā ua. So the solution is absorbing within us. Wa ngā luea le fufo, ma ua le leia i tātou, ua suia ai o tātou o langa. Ma ua maua i tātou le ami o tono le tuaisa, ina ua maua. Le solution lea o le whawhita auli. A lalal me o tupu ina ua o mai le tua masuia o tātou tangata. Whamaila ia lea, ua le o te Yesu toa sā. Ua na o le lenga, ua avatu i tātou e Yesu. Ave sa o lava. Ua mawhai ona aluatu le tangata sā tūtū mamau mai. Sa le mawhai o na urufale i tutonu o le mea pa ia, ma le mea silo na pa ia peo na iei le ata o le whale whita whai o tangata Israel. A o le ata lea o le tātou o atu i le manuia, ma le mātanga o fia o le mawhitanga whatasi ma le atua i le ola e whawawau, i le langi e whawawau, i le langi fau o le atatu i ai whatasi ma ia. O le lengal na, o mawhai na ave i tātou i Yesu, e ave sa o lava, e mawhai ono tātou to e mafuta malonta ma. E pei o na iele mawhitanga a tamu ma le atua. Mai fo el tusi a whalinga. E tele ai na toi tala noa mai le upule o le paradeiso, le whai unga lava o mata upu, tusi a whalinga. Paradeiso. Loinga paradeiso fau, wangai e ngā tusi a whalinga upu na paradeiso fau. A tātou wawai ai, o a tamu maema, sa iei le paradeiso tuai. Paradeiso tuai.
Ai ona wanga sala. Ia elese se tue fio o ngā paradeiso. A o leu tātou sao ni tātou te o atu i le paradeiso fau. Tātou tue whatasi ai ma futa ma le turuinga ngā lusi, ngā leiloa, a tamu mai vai le amatanga. A o Yesu lea na sau i le vālea. Ma mawhaio nei e tue au maia. Pero fetaina e pero feta le tu le whenga tuai. Mōli mawina lava e lana tu la fono. Na mai o na tangata. Leo o mai o Yesu e a mai lana ami o tonu. Ma mai le lenga ma mai le tongiola mōli tangata ang sala. O ina fio mai Yesu le whenga fau. Mai e whaatino ma whaataunuina le fufo le na tātou tala noa e nei. Ma o le la o mawhai e le tangata. O nei e mauti noa i ei le aso e to e mafuta atua i le tua. Le lava ua maua le lenga le tangata ang salama le tua le teimile nei ina ua maua ke riso. Le lava ua maua le lenga. Aisa ua mawhai o no tātou o sao i le tua. Tātou te tāpuai. Tātou te talanoa. Tātou te talo. Tātou te leo toi ui pe o iutei e ui leo staulang sili, tātou o sa o lawa i le tua i le nganga. Tātou te o iai i le tua i lona mamalu ma lona matautia. Le lenga lea, ma whai ono a vei tātou ma whanau a le tua. Ai iai le unga o mea uma. Le glorification lea e whatali mai. O le tau ma maluina o le teimia o le a. Ma whaia i loa ona, ma futa whatasi, ma le tua le tama, ma le alo, ma le nganga pa ia. I le manuia, i le ola e whawawau, o le tau i lea. Ina ua tau nuu. Tau lau o le wha moe moe, le sini o le wha moe moe. Ua o tātou tau nuu, e le wha maluina, e le wha manuia ina, ua mahea, ai nā le tātou sawalinga i a keriso Yesu. Pio na whamai Filipi tolu o lona vai upo lus fulu whamai a e le o tātou no moni lei. We are foreigner in this world. But our real heritage is in heaven where Christ is awaiting for us. Whamai o lo whatali mai ai keriso Yesu mo i tātou. Tātou whai usi talo. Ia oe le tua le nei pō, hapte tele. I lau whatasi mai, ma lau mafuta ina i mātou. Mātou ma tā upu le nei whiawhi o mātou tala noai. Ta maa hapte tele ia vi ia oe. Ia lava lau swafai whau, hapte ila upu, thank you for your word. Talo whamru ia i utangata, na mātou wewa mafuta le nei pō, e ala ila uwhio pa ia. E lau whamnianga i fo i le nau. Ia meise fo i a whamtala atu lo nganga pa i e whamamla matili i mta upu i o la atu whingalo. I tupu pere nau. Whalongolongo ai ma tutuli matai. Lau upu ma lau whionga pa ia. I le aso ma le aso. Talo le tua ia. Tau sima leo leo ina. I mātou nei pō. Lau whingaluenga pe a fo i atu i a inga. Maua se ngalo long file mu fo i au tangata nei pō. Ala wha i tai o le manuia i oe lo mātou tua. Ia nā le mātou talo. Wha manuia mai le tua. E lei fo ia o nanga le le tio Samoa. Wha manuia le pūlenga ma lau whenga luenga. Wha ngaina fo i le nei ala waa. Fola i lau upu. Ia wha penao ne iei o manuia le tino e maise le nganga. Wha manuia lau whenga luenga. Ia te oe le vi inga. Le wha manu. Ma le wha ni tanga. Nei o aso umalawa e o atu le whawawau. Ono Yesu Keriso lo mātua lii, ma lo mātua whaola o te tālo atuai. Amen. Ia o le tātou, por kramela nei e whiawhi usum tua whawhine, e one ngalo. Tātou su engal vaso le la sau nei, tālo le iwa, ia, luatu tātou fisili, pau al mea lau, whai, tāwin lau peni malau pepa, ia, tusi lalo, ia, utali, ia, ona, o tau la foa mai, o voile email mai e peo na masani ai, e pa wale mea, ia te vili mai lava oe, ia, e a fo i
whailo mai ia lau tani. Ia. Mo ina e tātou whailonga, ia e whailoa atu le aso lea ia le tātou sponsor. Au whene ngalo, pio whase slanga na watu le aso lente nei, a whaise kālesia po sa mawhitanga, na mia se me whaise la tō sauninga, la tō sauninga sa mo ili tasi o ili tolu, po le afo le tolu, ia, la au leo le telefoni lea olua tasi, olua lima, lima valu, tasi wha lima, e mangele iai, ia le hall, ia po le whale whaia ia sauninga, olua tasi, olua lima, lima valu, tasi wha lima, ia, ia manatu ala tātou, pelai fui lewa iaso, pe auli atu solo ma se malosi, ia mo le fiafi manuia lava whasausaunga le po, o la auto, o na nei poni fonati, whasoi fo ia mo nei taimi. God bless you all.